bondi Gen Z batiĩtĩtie batitigana na maandamano jao rua gũkĩrĩgĩrwo maandamano jange kiumia tũkũgwata. Nawe Rais Ruto igoro agĩtara minista ekũmi na ũmwe wari minista wa Roje Kumegembe Eric Mũrĩithi Mũgari wokurubo miaka 32 yake kuma Kachigembe. Mũbunge wa Igembe North Julius Taitumuна arombete nthuki imbanake gũkirĩria nontu rais na atarĩte nthuki imbanake kiritwanya twa minista ake akanya nthuki imbanake kiri utongeria bwa thirikari inene. Nkuruki na arombete minista wa ũkaria bwa ndene ya nthiguru uria woroti Professor Kithure Kindiki gũtigĩra arithi begembe baria bayirindithia chao ni maitha ni guchokwa cionthe wona achokera ngugine gucokeria president wetu nkatho nonto bakuona kwairite batu turi muongo wetu ayo wa Miru kwithura twina iti bia cabinet secretary kana bia mawaziri biele ora birari tutumbe tota bunu ntubochokia nkatho sana turi antu bembe itukwibwa kinyi tutombe kuritini gya agriculture nonto kithomo kya ruwe na atwe na thina muno antu begembe no na antu ba Igembe Central na kinyatiania na pati ya Miru ringi cielekene andu harara na kandi na wiri hiyo ngi congratulate kana kiwa congratulations kigiyano kana waziri muteule tukirigira itikio ketha kina kikuni muno rutero rwetu rwa Igembe no tingwitikiarite bia no bitaya no inu nĩ nkatho kuma akĩrĩ mũbunge wa Igembe North Julius Taitumu kĩrĩ mũtongoria mũgongo Daktari William Ruto nontu bakuona ibwega Miru nkuruki ikathi na mbere na kuona gĩtĩ kĩa minista na ara tayari Eric Mũrĩithi Mũga no ũmwe wa baba tarĩtwo gũtuĩka minista wa mantu megie Roje na endi na kandi na wiri hiyo mũbunge ũcio akĩũragia mbeũ mbithi ibathi na mbere na ũkirĩria nontu mũthaka ũcio nĩ mũthaka ũmũnini wa mĩaka 32 kuonanĩria mũtongoria mũgongo na kwendera mbeũ mbithi kĩrabiana bia twatiri ndake Eric Muga numwe wa Gen Z kana timu ile vijana betu na Igembe South yamba kwithanio thai ina wasiri ora mwanake ndene Kenya kinyau ona nangwenda kuromba vijana betu nende nonto goodwill kana rais na kuonania na kweli kutekeleza na ino watu na kwa le watu bonde ba sector mwanya tumwe time abange nonto list itathire mawaziri abange yonde tumiolelie emurikwe na ya murikwa ingwitigiria ikaendia ndi yetu atua mbele na kinyabongo bathikiritie ibaraibiru mwananchi ene osemi na nwe ite kuritira ngwe na baritire mwananchi kana mukenya ngwe na yota na inya na bila corruption bila kuengemea gwithura utikurita ngwira ya irite nkuruki ntomwa ya mubunge ojo ni thiete kiri Professor Kithure Kindiki uratarĩtwo kaire gutuĩka minister wa mantu megie ũkaria bwa ndeni Kindiki professor congratulations once more kinyambere uthurani nde wa Kindiki akombochokerwa ikwairite no nto Kindiki akwangaika thirikari yeyire twino atibu nene muno burabwari na no drift kwina wamba na amboni antu bakiorwa wa mantu asa kahola na muno kukwetu nyambene na asa Igembe North kankwire bwa karibu waziri na tukirigira rindi no to ere amand vehicles no to ere NPR no to ete kambie li na kinya kambie lororo waziri kankwenda kuromba neti yo rindi no to thirikari nite kuibanga na tukuithukirwa muno kwi nonto kumantugura kwa yana misukasuko Nairobi wakaranthi tene waswon in kindly kintu kirantu Igembe North bakwenda na bayochokaria nkatho muno ni kintu kitwa operation thirikari kibaki ibakua saitoti na ngite ng'ombe na raireya kinya bakamite irachoka kiriene itare uhuru icethiatawa uwe uri mwana wetu no riko to the tax katukwenda kuatiri wakirira antu ibachokerwa kio ng'ombe cioni choke na kinya compensation yomba kuoneka ya bara tutete yoneke na kienda kuibwa no turatu thatu ithukiri no turigana no to aya support kuma Igembe North Beton Class Chabare.